batho bana ba bolellwa mehlaina ka ba profeta bana ba ipitsang God it's now ba bolellwa mehlaina toropong mona. Jwale taba ya rona ya tshaba sa Rantsho kena kana kwe ba mo bitsa motho ba mo tshepisa di milione ha no bolella tere le mai kapa mang o re butle ke etse ke le mong ako botsa batho bana ba re ba o profeta toropong. Hona jwale toropo ya rona di tshila, toropo tsa rona di a tshabea ba tlatsitse di pamphlet tsena tse reng ba enlarge eng ba re ba enlarge bo ditswibi mona ha o re wa potela toropong ke pampiri tse tletseng tsa bo abortion ba bile ba sile dinomoro mono ha o ba letsetsa e monkile ka moletsetsa hona mona le CDFM ka mmotsa ka re he mona o ngaka na wena o beile pampiri tsena tse tenang ka pela dijarete tsa batho tsa di abortion. You know that I'm a doctor and what bona ke yo he motho tsamaile ka tšhelete ya motho mosebetsing o tswile ke ya horeng ya pele ke na kwa ditaba ka metsotsong le shome ka mora hore ya pele o atamele hape ko tshwaretse tabengwe hape nane o lena le ya phela fela ha ile ro batla ho jowa toropong mona mamela bo profeta bona ba bo hata bo tletseng toropong mona mo tla bo profetwa ke motho a ntsare I see that to be done and done like it's done in heaven.